Ayo ngebahan manuk, aduh resep di sawah ngebahan manuk mantap. Ayo gedagan tinggal itu wih tah gedagan anak wih pokoknya mah usu manuk piit digebahan senah bisa seep ke manuk padahal ada temu dia ngolat manuk lagi temu arit acan manuk yang daun tak yo tukang gorokan na yo gorokan ada sorana yo maksana gorokan manuk datang ka rabu manuk ada deketan lain kejauhan.